Mayam Manipur top channel dagi video amata thagasage adudi sidi scholarship ki ko moi gi kano haidokre thajin ki ba kangu SC OBC kangu gi ko ado my phase 1 phase 2 one samain haidokpa male ado phase 1 gi haidoeba ado khoina sida scholarship ki thajin gi ba miyoi sing ko haidi magi pre matric post matric ena laina adugum thajin ki ba kangu do hajik check tawbi arani online da ko online de check kamai tawne ha matamna mayam ahan bada sigi my official website ta sangani www.manipurobcsc.gov.in da sangani ko sanga matung da segum interference ma tholak kaneba adu kana khoina sang smain segum ma tholani dukana sum sing thabi ro ko my notification si thok pa ma yaw baneba sida scholarship notification thaisa sida click here sida click tawro view loina view tawga na bagi ko sida sang birani my notification sida sang lor matung da sida haire list of student eligible for award SC sina post matric kineba ko haidi post matric oiragadi matric lor 11 12 adudagi college ka ba kangu loina yoramani sida check tawbe arni aduga mo sina mo pre matric kangu gi ko OBC EBC kangu si check tawbe are mamang isna SC ko kangu gi do si kamai check tawna ha matamna ma'am ahan bada list of student eligible for award for SC thare mai kano se paninga ga su paro mai si gi pithoiba notification gi kano se aduloi matung da click here for student list da click tawro ko click here for student list da click tawrani pre-matric ki kangu yang su makha gi link pre-matric thap sang dine samana na samaina sang ob step by step adu lor matung da khoina yang si OBC gira SC gira EBC gira asben hange adu nang kanu oira gadi post matric ta thajin ba kangu OBC or OBC sang SC organ SC da EBC or EBC da ado SC gi da example pe gi SC gi da si sangani ko sang kan sing thabiro SC gi da aduga mai sida laide ahan notice paninga ga su notice thai sida click tawra kana notification mogi sigi kano to e haibe mai notice ma yorong ani mem ko sigi result out oire di nogi sigi scholarship thajing do out oire tang tareta adu kana no yorok to bakangu simdok ning bakangu ka ge ko moi office pirang ngane ba adu chatlaga no moi matam pi ben adu gumong simdok piyo adu kanda adu gi matung da lakpa mi di lawroi haibe notice ta haibe do ko pabiro adu lor matung da nang yaw de check to ge haragadi list of the student first phase ne sida click tawrani adukanda download tawbirani ko sida nang check tawineba nang yawrakte SC kangu gini ko OBC gina OBC de changadaba mamang le habududa si download tawbu loire aduga hauji yengasi download tawre PDF file na download tawrani aduga ma'am si ahan ba yam sang bane ba si ko haidi loinamak yengma ngamoidabu oiragadi isagi hana yengningagadi my institutions da yengoba ko institutions da kogi tamba school maming do haide B na horagadi si A gi satane laktu ko B ne horagadi B series da han yengo advanced public school gi leire B gi series da yengo M na horagadi M di aroi bi yorangani M na hoba jaga da yengo adaman step by step do mani yengo ko haide thunna yengna bi damakta aduga khangda yars comment box tairo ai sigi direct link se magi website ki video ki description da pamge ko video solution jarage thank you